تم کم چیز یم روزس مز انجام دین مکروه تم کام انجام دین مکروه یم کرو أزکِس درسس مز بیان. عفوا يا حسين عفوا يا حسين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزکِس درسس مز کینٛہہ کامہِ یم زن روزس مز انجام دین مکروه اخ چیز یتھ مز دقت تھاوٕنۍ ضروٗری یم کامہِ انجام دین مکروه یمو سۭتۍ روزس پٮ۪ٹھ اثر پیوان کِہیٖنۍ تہِ روز چھُنہٕ باطل گژھان کِہیٖنۍ تہِ روزٕ چھُنہٕ مکروه گژھان کِہیٖنۍ بلکہِ یم کامہِ مکروه انجام دِنۍ وۄنۍ چھِ حظ یمو سۭتۍ روزس پٮ۪ٹھ فرق پیوان کینٛہہ بے شک کینٛہہ فرق چھےٚ پیوان کیٛاہ فرق ثوابن منٛز چھِ تھوڑا سا کمی گژھان باقٕے روزٕ چھِ صحیح روزس چھنہٕ قضا کرنٕچ ضروٗرت کِہیٖنۍ تہِ تم کم چیز یم روزس مز انجام دین مکروه یمو مز گۄڈنیُک چھُ خوٗن دیُن یا تِژھ کانٛہہ کٲم کرٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ انسان سٕنٛدِس بدنس مز کمزوٗری پٲدٕ گژھِ مثلاً خوٗن کڑُن مثلاً حمام گژھُن تتھ دمس مز روزُن تتھ نُنہٕ بہس مز روزُن ییٚمہِ سۭتۍ أمۍ سُنٛد بدن کمزور گژھان چھُ یہِ تہِ چھُ روزس مز مکروه. دوٚیِم چیٖز تتھ گاسس مُشک ہیٚنۍ تِمن پوشن مُشک ہیٚنۍ یِمن مُشک آسہِ اگر انسان عطر لگایہِ عطر لگاونہٕ سۭتۍ مکروه یا باطل گژھان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ بعضی اوقاتن چھِ ونان ہے عطر لگاونہٕ سۭتۍ یا سینٹ وغیرہ لگاونہٕ سۭتۍ یِمو سۭتۍ چھِ باطل یا مکروه گژھان نہ یِمو سۭتۍ چھُنہٕ گژھان مکروه کینٛہہ البتہ اگر انسان جان بوٗجھ کے تتھ گاسس تِمن پوشن مُشک ہیٚیہِ یِمن مُشک آسہِ آسان یہِ کٲم چھےٚ روزس منٛز مکروه کرُن. ترٛیٚیِم اگر انسانس پلو آسن لٲگِتھ گرم گوٚو أمۍ کوٚڑ پلو نٮ۪بر أمۍ پتہٕ چھوٚلُن کوٚرُن اوٚدُر تہٕ لوگُن یہِ پلو اوٚدُر پلو لاگُن یہِ چھُ روزس منٛز مکروه گژھان. ژوٗرِم کٲم أدرِ لٔکرِ سۭتۍ مسواک کرُن چھُ روزس منٛز مکروه. بیاکھ اکھ کٲم دند کڑُن یا کانٛہہ تہِ سۄ کٲم کرٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ ٲسس منٛز خوٗن یی یہِ چھُ روزس منٛز مکروه. بیاکھ اکھ کٲم غذاہس مزٕ وٕچھُن مثال کے طور پر بعضی اوقاتن یُتھُے سانہِ ماجہِ بیٚنہِ کورِ چھےٚ غذا بناوان امہِ پتہٕ چھِ یِم اتھ نوٗن وٕچھان زیٚیہِ سۭتۍ خٲلی نوٗن وٕچھُن یعنی حلقس تام گژھِ نہٕ واتُن کینٛہہ زیٚیہِ سۭتۍ خٲلی نوٗن وٕچھُن یہِ چھُ روزس مکروه کران نہ کہِ روز چھِ باطل گژھان. اگر وۄنۍ امیُک مزٕ ٲسس منٛز حلقس تام ووت تیٚلہِ چھُ روزٕ باطل گژھان ولی اگر ٲسٕے منٛز چھُ مزے یوت وٕچھُن نوٗنٕے یوت وٕچھُن تیٚلہِ چھُنہٕ اِشکال. بیاکھ اکھ کٲم چھِ نستہِ منٛز دوا تراونہٕ سۭتۍ ولی اگر یہِ دوا حلقس پٮ۪ٹھ ووت تیٚلہِ چھُ روزٕ باطل گژھان ولی اگر نستہِ منٛز ترووُن حلقس پٮ۪ٹھ ووت نہٕ کِہیٖنۍ تہِ تیٚلہِ چھِنہٕ اِشکال کِہیٖنۍ تہِ. بیاکھ اکھ کٲم أچھن منٛز دوا تراونہٕ سۭتۍ یا سۄرمہٕ متھنہٕ سۭتۍ اگر یِہٕنٛز مُشک حلقس تام واتہِ یہِ کٲم چھِ مکروه اگر نہٕ حلقس تام واتہِ اَمِچ مُشک کِہیٖنۍ تہِ نہٕ اِشکال چھُنہٕ کینٛہہ. بیاکھ اکھ کٲم کوٗر یا اکھ زنان اگر روزدٲری منٛز آبس منٛز بیٚہہِ یہِ آبس منٛز بِہُن تہِ چھُ مکروه. تہٕ بیاکھ اکھ کٲم اگر اکھ ہمسر اکھ شوہر پننہِ زنانہِ سۭتۍ روزدٲری منٛز تِتھ کٔنٮ۪تھ گِنٛدِ کہِ أمِس پٮ۪ٹھ گژھِ شوہت حٲوی أمۍ سٕنٛز یہِ کٲم تہِ چھِ روزدٲری منٛز مکروه. دھیان چھُ تھاوُن یِمو مکروه کامیو سۭتۍ چھُنہٕ روزس پٮ۪ٹھ کٕہٕنۍ اثر واتان روزٕ چھِ صحیح فقط یہِ کٲم انجام دِنۍ چھُ روزس منٛز مکروه. تہٕ مکروه چھِ سارنٕے پتہ مکروه چھِ نہ چھِ یعنی اتھ ثواب نہ چھِ اتھ عذاب بلکہِ اسلام چھُ ونان یِمو نِش گژھِ دوٗری انجام یِنہِ دِنہٕ یِمو نِش گژھِ دوٗری کرٕنۍ تہٕ بہتر چھُ روزدٲری منٛز گژھِ یِمو کامیو نِش دوٗری اختیار کرٕنۍ ولی روزدٲری منٛز چھنہٕ روزس پٮ۪ٹھ یِمو سۭتۍ کٕہٕنۍ اثر پیوان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.